जो जलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन एजाज हसना छ लसको सेनाचना जी अनुप साके पाखे असंख्य प्राणी असंख्य मनुत थुगु धरती दो तर कम हे थुजापी व्यक्तित्व दो सुना थगु ना थगु कीर्ति तै थुजामा हे छम व्यक्तित्व ख सुना थगु ना व कीर्ति तया चंगु जुला थुगु नेपाले जको मखो विदेशेना नेपाया नायत छगु मूर्ति कला पाखे प्रसिद्ध यनादीमा वेक कालु दक्ष प्रजापति थको क्रोध कला शिरोमणि कालु कुमा थकाचिसा वेकै त मसिका छना 1990 जेठिया 27 गते यलया थपाहिति जन्म ज्यादीमा वेक कालु दक्ष प्रजापति थको क्रोध कला शिरोमणि कालु कुमा थका चिसा मसिका वयाछना वेकया असंख्य कृति त नेपालले जको मखु तिब्बतिया लगायत विदेशिया थिति संग्रहालय गुम्बा आदि थासे त्या त गुजला वे कथा छगु तस्क है छगु चिसा नाका मागु वे कया छगु कृति दु लन्डन या छगु म्युजियम विक्टोरिया एन्ड अल्बर्ट म्युजियम सन वे कया कृति अन त्या त गुजला वेक चाहिँ धार्या धाउड्यो खसा थो देश यागो अके माथि छि यल मितेउ लागि छौ तस्के तरंगु वेक चाहिँ छौ व्यक्तित्व ख था ढाबले वेक चाहिँ छियो लागि वो देशयो लागि छौ चाहिँ तरंगे ना कलेजुम सम्म चाहिँ तिसा ख वेक स्वयं गु तिब्बतिया छिसा गुरु कथा कया छनमा दलाई लामा वेक न छगु कथा या द्य या मूर्ति वेकै त देके बिगु ख अले उगु मूर्ति जब वेकै त देकेगु मौका वाला वेकन पलखना विचलित मजुसे थुकिया त जी देके थका थुकिया त कया दिला श्वास कामनी दियो थका थाई थुकिया मूर्ति वेकन देकाती गुजला गुगु तिब्बते तस्का हे लोक भागु ते अख अले दलाई लामा स्वयं थगु हे कोठान थुगु द्य या त तया थुकिया परीक्षण याना छम दक्षमा वेक कलाकार ख थका वेक त थयाती गुजला हजुर थुजाम छम व्यक्तित्व या थौ सोकोगु जंकु
मनुष्य जीवने जिसं चाहिँ गो कर्मकाण्ड यानायो चले पेन लापा छक जंको मचबले जी अन वृद्ध अवस्था चाहिँ 77 महिना 7 दिने प्रथम भीमरारोहण बुझी अन चाहिँ 81 वर्षे द्वितीय देवरारोहण सहस्र चन्द्र दर्शन पूजा जी अहिले सोकोगु 88 8 महिना 8 दिने चाहिँ महारथारोहण ढका जिसं चाहिँ त्यो सोको जंगु त जिसं चाहिँ सम्बोधनी है ओके जिसं चाहिँ गु पूजा विधि अनुसारे निको जंगुले जिसं चाहिँ झिनखुम चन्द्रमा चाहिँ पूजेना जिसं चाहिँ सहस्र चन्द्र ढगारी झिपी जन्मे जियो दोछि महिना तयो 1000 महिना होला 1000 महिना तयो 1000 दोछिको चन्द्रमा दर्शन जो दिन या त निको जंगु ढगा जिसं सहस्र चन्द्र दर्शन ढगा द्वितीय चाहिँ त्यसमा चाहिँ देवरारोहण ढगा चाहिँ उकेट सम्बोधनी है अहिले सोकोगु ठयाख 88 8 महिना 8 दिने चाहिँ सोकोगु गुठो महारथारोहण ढगा गु महारथारोहण जिसं पूजे विधि छुलेर गाले उसिस विजय मण्डल ढका जिसं चाहिँ मण्डल पूजे है अन दशकर्मादि पूजा जिसं चाहिँ देव स्थापना झिउ कर्म दु खंका चाहिँ जिसं होम कर्म यही अहिले उके जिसं चाहिँ जात्रै अवस्था जिसं जंकोय मेस्ट खटेटया कुबिउनो मखो न्यासुनिनो मखो खटेटया साला इंकी देवभूमि तक्क छिपे चाहिँ ठिनियो जुन टी जिसं लिहावया टिकलुकी चुना दुका अवस्था वेगट चालया दुकामा छा वो भूमि मखो वो स्वर्गीय ठनो स्वर्ग भूमि ठौ हिसाब जिसं चाहिँ सालायंका जिसं स्वर्गीय ठौ हिसाब चाहिँ वेगट चालया दुकामा ऊ पठा चाहिँ आ ठौ चाहिँ तो सोको जंगु लि चाहिँ जिसं चाहिँ आठो प्रदेश जिसं चाहिँ दर्शन जी वेगट अन साला है साला हो चाहिँ अनपाडे जिसं चाहिँ दशसना वेगट चाहिँ चालया दुकाई सुठे गु पूजा जुल ऊ पूजा अनुपाटे जिसं चाहिँ होम कर्म जिसं चाहिँ याना दो 10 कर्म यो जिसं देव स्थापना देव कर्म खंका उके अभिषेक जिसं ब्याउडो अले वेगट चाहिँ जिसं चाहिँ ठुके चाहिँ विजयज्ञ ल रठे विजयज्ञ साइट प्रत्येक सोको जंगु जिसं जंगुले जिसं चाचा सुग्यो प्रत्येक जिसं चाहिँ चासा वो जियो संस्कृति धर्म अनुसार जिसं चाहिँ परम्परा अनुसार जिसं चाहिँ चाचा सुग्यो माउजुल उछा जिसं चिन्ह का सोको जंगु चिन्ह हिसाब चाहिँ चाचा सुग्यो जुल आ जिसं छने यो पूजा गाडी हो अधिवासन ढगारे हो के त अधिवासन ढगा जिसं अहिले पुलिसले चाहिँ ढुसर गान ताई अधिवासन खास वो जिसं छन यो जिसं चाहिँ अधिवासन याना फक्क देवती साधन याना उसपल पिण्ड चाहिँ जिसं चाहिँ विराजमान यादो छा पनि खुन जिसं चाहिँ वो जयाले चाहिँ छा जिसं साइड लाइक पैमको जुन टी छनि न्याय जिसं चाहिँ उसपल पिण्ड चाहिँ आवान याना जिसं चाहिँ अधिवासन पूजा याना फक्क देवती चाहिँ स्थापना याना दिन यादा अधिवासन छन यादा अधिवासन त्यही कला शिरोमणि कालुकुमा अत्यंत जटिल मूर्ति न वेकन सहज रूप देखादी गुजला क्षमा शालीन व्यक्तित्व क्षमा शांत व्यक्ति तर गु क्रोध कला देखि बेले वो गु भाव ख उगु भाव अवश्य न उगु मूर्ति वैगु हेजुला दलाई लामा न ठहे दक्षता यत खना वैकै त थो सोवा अर्थात थो छगु तिब्बती भाषा ख उकिया अर्थ ख क्षमा क्रोध कला विशेष दक्षमा धका थो सोवा धका नाना बिया त गुजला वेक याथौ सोको जंको अले तुजाको कथा या क्रोध कला शायद वेक नथे शायद मे बिस देखे फैजी अनगिनत वेक या कृति तदु अले वेक याथौ सोको जंग या ज्यासो छिता खेना चनाको जिल्ला नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे
सोको जंगु इनादिपि झि बाजा अजि पिन्त ठुगु कथ खटे तया परिक्रमा याइगु ख तो छगु प्रतीक न जुइफु कि गुगु कथ देव देवता पिन्त न खटे वा रथे तया तुजागु कथ या परिक्रमा या किगु ख उगु कथ है थुलिमसी उमेर वने धुंगु पि वे कपि झि पूर्वज झि बाजा अजि पिन्त न देव समान है याना तुजागु कथ खटे तया परिक्रमा याको गुजला ओकि माथि क्रोध कला शिरोमणि कालुखुमा सुना थुलिमसी देव या मूर्ति देखा दि गुजला गुगु मूर्ति त तिब्बत लगायत नेपाल या योको गुम्बा कुल देवता कथन पुजैना तगुदो तुजागु कथया अनेक भैरविया बाराहिया चक्र सम्बर लगायत अनेक क्रोध विशेषना मूर्ति वेकन देकादिमा वेक थ स्वयं थौ छम देवता या रूप जिया देवता समान जिया खटेचना परिक्रमा या नाचना दिगु चला क्रोध कला शिरोमणि कालुकुमा यथौं सोको गुजंकु यदि छगु हर्ष यदि वेकै त छगु सम्मान या नाचनागु दिजुला अलि वेकै थगु अनुभव त ठुगु सफुलिन चया तगुदु क्रोध कला शिरोमणि कालुकुमाले थका ठुगु सफुस वेकै अनुभव अलि लिसलिसे वेक लिसिया मेमे पिनिगु अनुभव न ठुकी चया तगुजुला थगु मंगसे ख नेबुसँग वेकन कनादि मंजुश्री न दर्शन बियादिगु अले लिसलिसे मेमे पिन्छ न वेक या त कवैगु कि वेकन देकादिगु गुलिन छौ कृति त दु उकि छगु जीवन्त ओके खनिदु तैपटि न अनुभव कनादि लिसलिसे गुले गुले दियो पिन्छ नोना हला तैथेन वेकन जित कवला तैथे ओगु ख वेकन हर्षका साथ कनाचना दिगु जुला थौ वेकय सोकोगु जन्मदिन लिउने छिस सुयादि थोछगु विमान सविराज मान जुया अले उगु विमान पाखे छगु नगर परिक्रमा या धुंका उगु हे विमान पाखे थो छगु स्वर्ग ल कथ कया तगु जुला छब देव समान जिया छम दियो जुया अले उगु विमान पाखे वना थगु स्वर्ग या द्वार ख अन पाखे स्वर्ग वनादि म छम देव कथ वेक पिन्ता फालपा तगु जुला अले थो सोकोगु जंकु या अर्थ न चित कनादि खुजुला 저 배로 왔잖아.
ये कहाँ जाने कि हजुर खलबले याथन जिनापदी राकेश अभाले दाइ वेका सम कलाकार ख लिसे कालुकुमा वेका या सम साइलामा सुपुत्र नख अले थौ छको हर्षय दिन छको सुखद दिन वेका या देवरथा रहन जी क्रोध कला शिरोमणि कालुकुमा तबाया थौ देवरथा रहन यदि दक्ले नापा वेका लिसे खलबले या जोजलपा दाइ जोजोल्पा बच्चा दाइयो बायु उमेर बच्चा बायु स्वास्थ्य लिसे है स्टार्टिंग या गठे चौथौ कुनै वेका स्वास्थ्य कोभिड या गो सिचुएशन जिसा क्रोसियाना स्वास्थ्य वेका या ठीक जु मजो के ख ठाउँकुनेलाई ठिकै छु तर ठो 1 महिना न्याउ चाहिँ भरिजा भाइ लागि छौ कस्तै होला सकसे जुला वेकैटन कोभिड खण्ड छु कोभिड पोजिटिभ खण्डटा ल वेकैट सबै यहाँ जिबिन कोभिड जुला पुरा परिवार तर एसाना जिमसँग ठपिन्छ छ अक्सिजन टे बाहिर गुल्न बिफुबली फुको डक्टर बिना कन्सल्ट ना ले वेकैट चाहिँ एकदम रिलिफ जुलगाली चाहिँ आनन्द ठिक जुला ठोठो जिमटा सौभाग्य न प्राप्त जुला तो सोको जंगको तो या खाना टस्को खुसी हजुर अवश्य न थछगु जिमैगु पाखेन पिन्दिन भएको या स्वास्थ्य अब दीर्घायु कामना जिमसँग यहाँ छना अवश्य न बाय त मसिको छगु कृति पाखे ख क्रोध कला शिरोमणि सादासा वेकै त क्रोध कला लि दक्षम जुया हे छगु गु पदवी न ब्यातगु जला वेक दलाई लामा वेक न छौ कथा थुकी दक्षम धाइथे वेक पिनु भाषा है न छगु शब्द अन ब्यातगु न जी सफो सबना गुजला अले वेकै अन्य कृति त न दु गुगु कृति स्वयं दलालामै पूजा कोठा तया न वेकन परीक्षण याना दिगु ख उकिया त छगु उकेना शब्द दु तिब्बती भाषा थुगु शब्द त ब्यातगु जला बच्चा उगु कृति या विषयले अले वेकन सम्बोधन याना दिगु विषयले थुकी विषयले छिगु पाखे बच्चा जने व्याख्या बान छमड्यगु छस्कामनि अजिमा अथवा इमसँग पाल्ने लामो रगाडै अले वो डेग्यू सिलसिला चाहिँ एको ठसे चाहिल लिब ठजम दियो डेग्यू खस कालुकुमा ठ्या हुँ नगाची मतलब कि शान्तमूर्तिले अग्रज सिद्धिराज साक्यजुङ चाहिँ ठ्या दिउ जुल अले वे आधारे वया ओ ठाङ्काइ भरे बानाको डेकल वो दियो यंकी ढुङ्का दले लामा 3 महिना टक्क उता परीक्षण यार अले वो स्क्रिप्ट अनुसार ठीक लगा गो वेकनो कोर्स नाना दिला उगे तो क्रोध कला मूर्तिले निपुणमा लगा चाहिँ ठोसोबा कुंठा सो लगा इमी भाषा चाहिँ मतलब कि एकदम क्रोध कलाले निपुणमा व्यक्तित्व खरेका चाहिँ त्यहाँ बिजौ उद्गार खने ओछौ एज अ ठोसो ढका चाहिँ बाहिर टिबेटन त्यसमा चाहिँ मसीको थो बाहेक अन्य वेकै यो कृति त दु छौ यो ठेक छिस लुमको कथा ढ्यामला थाहा छ वेकै कृति छिस लुमके बहगु गन गन दु खेतला अन्य असंख्य दु तर उके मध्ये न छगु यो छिउ पाखे लुमना लुमङ्गी सेना वेको यो क्रोध कला शिरोमणि कालुकुमाले रिछो किरा प्या ढोकला अले आना वेकै बडी बायोग्राफी जीवनी प्यावे दिउ ओके सकभर जिमसा लुमो बडी चीज त चाहिँ बाना समेटेन दिउ डकलेला 50औं देशे फैले जी ढुङ्कला वेकै कृति र ठेने ढुङ्कला डकलेला ठाना छिठ्या मतलब बालकुमारी धनन्तोरी अनवया विष्णु देवी सढुङ्गल तो महाबुद्ध मन्दिर तो फुको मठ मन्दिरे क्याबले चाहिँ वेको यो मूर्ति त इक्वेटु उठेस्तो गुम्बास्त जुला सेन्टरस्त जुला अथे मिमेठा चाहिँ मतलब कि यो कोठासे चाहिँ वेको कलाकृति रुडु दक्ले टरुला संसार भरिले म्युजियम त अन टटरौ गुम्बा त टटरौ सेन्टरस देखे वेको गणन मुरु ढिप्री चीज चाहिँ जिमसन मतलब कि साइड मछु ठ्याना ठेना जाउँ दुखनीका उ भ्रमणी सिलसिलाले सिला उ डियर फक ओपनली भइमखो खनी वेको पनि तो देखाकया मगली छ पावरफुल डियर चाहिँ अलग्गै आगमे ट्याटि जोलिएन वेको यो डियर चाहिँ उली फ्ल्यासेम हो कारण चाहिँ तो ओजेले लाउ खण्डुका के त कुल देवता कथा सकसाना उकि तिब्बत पाखेन योको स्थापना न त पक्का त जे नेपाली न जुल तिब्बती जुल मेमे देशेन तो गो चक्र समर काल चक्र मेघ समर रक गुल्न डेडो ओ फुके रो गुए समाज आदि
कुलो देवता रूपमा ठो देखामा गएको स्वयं मज्यो देखा क्या ढुङ्गा दिने पूजामा देखा क्या ढुङ्गा ए स्वयं जुलिङ ना अहिले ठो घुम्बा पनि सेट ओपनली छिसँग खने मर्छु एकदम गुह्य रूपमा ट्याटो चाहिँ निन्दैन उयोको कला स्वेटर चाहिँ विशेष अनुरोधै न स्वयं अवस्था क्रोध कला शिरोमणि लथोसको सम्मान जुए जुल थो लगायत मेमेगुन अन्य युको हे सम्मान वेक त डुगु जुल उके मध्ये छकुन यु उल्लेख यामल थासा अलि लिसे ठो क्रोध कला शिरोमणि सम्मान चाहिँ गुब्ले दब्यु उयोको एउटा 2073 साल योपट्टि ज्येष्ठ महिना तो वैशाख महिना 29 गते क्रोध कला शिरोमणि जनस्तरमा बिउजुला ओ उपराष्ट्रपति छि नन्दबहादुर पुन पाखे वेकन लड्ना के दिल उइसन टरमले अचिभमेन्ट चाहिँ छि ललितकला एकाडेमी पाखे वेकटा मानार्थ प्राज्ञ दिगो पोजिसन बिया सम्मान याटा वे जिमु लागि चाहिँ एकदम गौरव अनेक कृति दुवेक या थौकनेन वेकन याचना दिगु देखाचना दिगु एकदम जैबी पस्पी मोडु सानो मौवा सानो या कचे जुसा शनिबार जुसानो कुटुकुटी सना चाहिँ उकृति र डेका चनति उडुका जस्तै कि तो सरी देवी बोकेना जो महादेव जुला आना नापयुपटी लुमंगा परिवार छेमी जाउँ मिसल बुझिबले कि सजना लयुपटी सजना सालियुपटी अयुपटी दृश्य त अनवया वो जापुबी निम लना जाउँ तो सन्ध्यारी रूपे लना जाउँपटी अनेक कृतिटा वे गर्न चाहिँ आटक न मतलब कि वो सृजना नाचना दियो ताले ताथे न वेक जब बाल्यकाल जुबले चाहिँ चाया लिसे मिता अले चाया विभिन्न कथा आकृति देखा दिगु जुल वो कठयुपति छौ मचानिसे हे थु कठयुपति छौ दक्ष थु कठयुपति छौ शिव जना वेक याचना दिमा अले थुगु ठासे वेकन ठ्याङ्गा दिगु जुल अनेक सम्मान वेक केदु छगु स्वभाव खलामल दाचा बाया स्वभाव गथे छ म क्रोध कला देखिमपति बाया स्वभाव गथे ता वो जीवन अजु चाका एकदम ज्ञानपोषे जंगो रौद्र रूप क्रोध मूर्ति त देखि तर बाइके अयो स्वभाव छक्के मर झिमटा टकन एकदम माने ना मिजाज खलाइछु ले सुन्न वसा छ यो बाहेक नो वे मपडी अवस्थाहरु तर वेको यो गोछो कल्पना शक्ति दुनी गोछो एकाग्रता उके यो पडी छौ उपज ख वेकन हामीले वो मेखती छिना लुमंगी ढुन्ने कि वो आर्ट याटा पूर्ण मजिका चाहिँ वेकन चाहिँ टोटा दिम समा कलाकार छम सिद्ध हस्त भएको खय खता तर बालिसी छको अनुभव छिस शेर्यामल थाहा छ बालिसी छको अविस्मरणीय क्षण आटक यो शेर्यामल थाहा छ एकदम वायु पाखे छिस शेर्याले जिने भने ठौ बायो खुम क्या देया न बान जिटा चाहिँ छौ नाफो चाहिँ अवसर बिला ओ ढकले टरङबडी जुको लागि चाहिँ अचिभमेन्ट का हो चाहिँ ठौ ठपाइदि चनन ठपाइदि जिठन हाटी बनोय बाना लिसलिसी हाटी बने चाल मा डुब्ले न अठे कट तो मा बाइट सेबया खौए छौ जो एकदम टडंगु त छौ जो लागि गर्व यो तैले थो प्रेरणा अथवा आशीर्वाद छ दाना दयाचना जीवन पर्यन्त एकदम डेमा डेबरी जी आसिया दयाचना थुके निते युके पिन्दिन न बियाचना छिको पाखेन बाइता छको पिन्दिन छको बिया दिस पाठे जाम जीवित छौ सम्पदा क धरोहर ख वेकन नेपाली चना ठगु कलाकृति आटकन डेका उ नेपाल दे अटगु विश्व पहिचान बिया चना दिला उ टडंगु जिमसा चाहिँ टडंगु ट्याका तो चीज यात अझ ठो सोको जंगु जगमको जस्तै कि पेको जंगु दिव्य रठारो अनन न्याको जंगु दिव्य महारठारोन या खनिमा दियो आसेना छ बाठे जाम मना चन एदि छेट दया चन डल्ला छ कम्ते बन छिस यानो चीजे ठो मजिलो ठण्डा मजिलो ढगागु उली जग ढासा न ठो एकदम टडंगु जिमु लागि चाहिँ खुसी हो हजुर अवश्य न थो विश्वास चित अवश्य न दहेदु अले देव समान जिया थौ वेक विमान छ विराजमान जिया स्वर्ग या छको द्वार कथा ठो छको सिम्बोलिक कथा वेक न वना दिगु जुल अले थो देव या आशीर्वाद न्यामले न देहा चनिमा प्रेरणा न्यामले न देहा चनिमा जिमु पाखन युको पिन्तरा छिता सुबह एकदम समागतानि दितानि भूमां सुगचर्चा अब मोहम्मद
अब ममोसी हो अब जन्म या 6 महिना जोला चाहिँ अब मन्त्र आएको अब यतिका जोला अझै मैले क्यानो सोक जो क्याको तर उहाँ भागे सबै सिरापे नगर सिरापे सगला सक्छु आशा राम्रो एक धन्यवाद ठाउँ छगु खुसी व हर्ष यदि क्रोध कला शिरोमणि कालु कुमाया सोको गुजंकु महारथा रोहन यदि अले थुगु दिया लसता भएका त यको भिन्तना बियाचना नेपाल मण्डल टेलिभिजन लिसे जी अनुप साके पाखेन अले वेक थे जापि व्यक्तित्व पि झिगु नीति छगु प्रेरणा ख झिगु नीति छम गुरु ख छम धरोहर ख अले वेक पिनिको गुलिना कृति दु उगु कृति या त निहने हेगु उकि या त सम्मान यागु थो छि सक्सियु दायित्व ला खय खता लिसलिसे स्थानीय निकाय व सरकार न थो दायित्व ला खय खता जोजोलपा दक्षिणपछि नाब्लाक क्रोड कला शिरोमणि कालु कुमाले जियागु सोकोगु जंकुया लस्ता जिवेक यो पि उसाइ लागे चाहिँ जी शुभकामना दे छैछना ठोटेन दो वेक यो तस्के युकुए आयुधे महागाना जी भगवान के प्रार्थना नाचना छिसा निन्दी ठेन तो छिसा चाहिँ थटे कलाकर्मी पिन्त सम्मान यामा रेगु चाहिँ यलो महानगरपालिका यो छौ चाहिँ छिसा नीति देगा छन् उन्दो थोय नीति अन्तर्गत वेकैत छिसा चाहिँ सम्मान याउजी तर ठण्डा लग चुनाव ठंग वो कार्नेना फरिज थक्या छ न जमछिना छ न कि ठोरुगा यो चुनाव ढुङ्गा चाहिँ छिसा वेकैत चाहिँ एकदमै सहज ध्याक सम्मान याउ चाहिँ छिसा गोसा गए छिसा चाहिँ वेक ठे जापि मेमे पिन झिठाइले चाहिँ कलाकर्मी त्यो चाहिँ कमी मोजु वेक बिना झिसा चाहिँ सम्मान याउ ज्या चाहिँ झिसा याको बिचाएन चाहिँ